Gdje si ti, sinko dragi? Jesi ti tu, Djeda Mraze? Ja sam čarobnjak, veliki čmar. Šta hoćeš od mene? Ako ovaj prsten zarobe hejteri, svi će lajkovi nestati sa YouTube-a. Ostaće samo dislajkovi. Pa kako da spasim sebe, Mejcu, Serbijana, Vanimija, Muđu, Ćaleta? S ovim prstenom, sinko dragi, moraš otići do Kike i vjenčati je. Hoće li mene ta youtuberka Kika tjet ovako debelog? Ako Kika ne htjede, sinko, hejteri će da zavladaju YouTube scenom. Ma čeka se ovaj Snješko Bjelić napušio, jebem ti prsten i Kiku i hejtere, odja jest, čeka me 70 bureka. Kakvom sam ja gladniku dao prsten, da ga neće progutati. Pa šta hoće ovi hejteri od nas? Hoće da uzmu prsten, da dobiju moć, da mogu hejtati i dislajkati čitavu YouTube scenu. Nabit ću vas na svoj veliki lajk. Ne postaneš ni hejterska armija, poješćemo ti taj mali lajkić. Ko tebe postavi za visokog vođu? Seri prsten! Ne mogu sad. Šupak mi zapeko. Sad ću da ti izražem tu debelu stomatinu. Kika! Dolazi! Nadam se da ću omršat do Kike. Nadam se da će joj sviti moja teleća glava. Visoki vođa, eno Horus hejter leti prema nama. Da se ti mali kriješ iza mene? Izvinjavam se, visoki vođa. Omčo! Omčo! Ma šta je, Slino? Mogu ti ja čuvati prsten. Kika je meni nako poslao da budem kum na vjenčanju. Prsten je sad u mojoj guzi. Dok dobijem proljev, daću ti ga. My precious. Kako ti sad usranim prstenom zaprosti Kiku? Premijera našeg filma Macola. Bijeljina, 10.11. u 20.00 u Kulturnom centru u petak. Markonjić grad, 14.11. utorak u 20 sati, kinosala Kulturnog centra. Maglaj, 15.11. srijeda u 20.00 u Kulturnom centru. Zavidović, 16.11. u četvrtak u 20 sati, Kulturni centar. Dođite da slikamo. Vidimo se.